yarinjiye rero aradusohora dutera imigeri, abaretse kuturasa aradusohora adushyira hano hasi kugira ngo ashobore kuturasa neza yitonze. Kuko muri buri kumba hari huzuyemo abantu buzuye no hejuru, abo bamaze kurasa baryamye aho ngaho n'amaraso yuzuye muri ibyo binogo. Ubwo natwe twari tukiri hano hejuru, baravuga ngo tumanuke dusanga abo hasi. Twamanutse twihuta tubyigana kubera ko bararasaga kabisa. Manuka nirukanka, ngeze hasi kuri escalier, ndaza nziye inzira, ndaza ngera aha ngaha. Ariko nagendaga nsa n'uryamye, nkigera hasi nararyamye, ngenda nsa n'ukambakamba, ngendesha inda, mva hariya ngera hano. Aha rero hari akanogo kari karetsemo amaraso menshi, mpita nkinagamo, ntangira kujya mfata amaraso uko mbacunga kugira ngo batambona, nkasiga mu musatsi, niryamira muri ako kanogo, ndaceceka ngumamo, maze batangira bakomeza umurimo wo kurasa. Barasa abantu pe. Iyi mbuga nk'uko muyibona yari yuzuye imirambo, bararashe nk'amasaha 2. Abo bantu bose barasaga, abenshi barazaga bakangwaho.